September 22 akosi abakwadwo udwane na waba udwane na waba ose akosi abakwadwo so we want you to check who man's new makeup artist is adai akosi aba wonyade na oyade mami hune na ye hunu de opesa uchire mu hanimense nsano ti koyi ama ye hu atia kotomu nso a na no so ehunu eno so de be ma no adepa charity enso Facebook live ena edutumwa Gloria piaga ena abena free Esther Nsa Emilia Coffee nana ya entry boss yakon enso Mary Abugri Benis Frempon eni munuano me ba be ka ho nyine damase se mo bayi ena ya tetema ya kasa kire mema ya be kasa fa betrayal ehun sa woni obi tu anamon wo yi wase atwede ani na sa ne ma ni nyina no eye anibre ene to de bia de ba entintantem obi amfa ne bible na yenko Daniel chapter 5 asem no wapa enti unya bra kenkan Daniel chapter 5 ena wo hina nyansafo no bai Daniel chapter 5 ani oyine bensasa to abrempon a wo ye nipa apem epono kase na wonom nsa wonanim nsa no ba wonani so no bensasa ka se wonfa sika anwene a neja Nebukadnezar akofa free asodan mu a ewo Jerusalem no mra na ohene ne amapon no ene ne yiro no ne mprafo ne nomu ena wodi sika ne dwete ne anwene a wokofa free onyankopon asori fie ewo Jerusalem no mu bai na ohene abrempon ne yiro no ne mprafo no enum na wononom nsa na wakamfu sika dwete ne kobre mfa frae di dadua ho no aboa nyame no don waramu onipa nsatie free ba betro ahene no fasu aka doso kan yadua no anim ohene hu nsa etro no ano no ena wohene anim dane na nadwene ha no na nasene mu homa hodoi na ninkoto dwe kekabo mu bribri ohene no tsia mu denden se wonfa peduahunufo kadiafo ne nyankopon kyerefo mra ya nyabre na kan ni nyina bensaza o Nebukadnezar ba se champon na ne papa wu no abedi na de na wadi ade no ena wo to poama ne na brempon 1000 ene ne yere ne mpanafo ena ne papa Nebukadnezar eniema okofa fri Jerusalem ba ye no wo nu omode no monsa na o mabobro na wo mo gi wo mani no ana prekopo hu se ense bi troba na no so ohini a unhu nsa no bato hu se etro ento ye se ne ho yira no because ntro na wo tro no wonte ase ti ne ho yira no mu na ne yere be ka kire ne se mo akoma ntoyem ne wa brantie bi ofie e friend Daniel ya wo betumi abekire enkire ye na se na Daniel bai eno se nkire na se ne mene tekel of asin ena wo kire mu se ade a waye bone de di kan enu nti ahene enu bebo nti o kire da ye na se mu ma ne wie pe ena ti ohene ne bensaza muniye enu wi eno he dairo be di ade nti no wa pe Daniel asem de me de Daniel kwato jatem no yen jumpo enko 6:14 to 18 Daniel chapter 6:14 to 18 yen hwasem bi ho mababro no kasa Daniel 6:14 to 18 Daniel 6 ena woyene te asem no eye no yakase na wo usane ni tirim Daniel ho se obeje no na obo modern arakosi owitobre se obeje no ena merima beto a wohene na oka kire no se wohene hunu se eye media ni pesi amra se emum ne adehye biara o hye wohene ase no wo mane ani de ye kan ni eto he Daniel pe Daniel asem no ena nipa o me Daniel wa hemamu woni bi ko ka
kire o he dairo say Persia ni media mrane say obia amonyame foforo mpaye na o mahu Daniel say wo bom mpaye ito hene ne boni tim se nkobejai Daniel enso omusan be ka kire ne say eye omumra to Daniel ni a enye yinti say di Daniel ekoto jata amenem ede ne yesua wa ha betrayal anibre o hene na yini tirim se o he dairo yini tirim se wo pe Daniel asemunti ese kohwa na se atwede ewo baabi ya ewo adwumam ewo awadem ewo namfuom enti ene Yesu Kristo no ani Judas ne nam obi ni a wonfa ne sika sam nhye ne nsa da sika boto no ne kura Judas ne koton Yesu Kristo edene mai na wiye ne ko wiye ne sei womo amukoka Daniel ho asem ye de Daniel kotu jata menemu no omo yeso omo kohe se Daniel wu a Bible so omo anu amna no kora ene jata ne kekere womo hweye uye betrayal obinya nwugidie ni woni wutu anamon wo hwa na se akonwa adwuma bi na kwanya ena wonua bi bepia se o wo so bra be hye ha bi oba no ho adwuma ni mo se adwuma ni sika wom ne wo hwa na se akonwa awadiem enyina ewo ho awadiem ewo ho betrayal wa wie ye ubewu basa obie ni wa wo betray wo bi a wo fa ne ho di enamfuom obie hunu wo bi ye di agro ye tu anamon na be ma bi hunu wo bi se me pe no wadamfo idie mani gye ne ho no wasi akire na ada wo ba kurom a wonte e ma bebrebe o wenko na wo pe enso nka madamfo ne ho mi ye a wonso ayeye no akokwa betray no obetumi ton obi okoton ne mana tamfo kakra obedie nti enne wadamfo etimi de kokwaji sikaduro betrayal wa wie ye besei obia wo hwe ni pase akonwa eni bre wo bi kra ni nyankopon no obi ni ho obi nim de obi di free soro baaye ti de wani abre no se de wo ye nti wani abre no e ka ne nkwanka utira konwa so e ka ne nkwanka ne ka wo chi wo na wuchi e ka ne nkwanka de wo ye wo na wo ya wo si akire no ubewu basa sanse wonim die wono wo ba ye de ekuta no ya wo de baaye eti moma ye nyai na nka wadiem anase adamfo fam kamenua ne minya wanya obi na bo ne nyom wose emle enye ye no si nyame ntie be yi afa nyame hyira me kakra de ani nsam kekan enso nka wo kan yi anka mema kakra na wo de ahwe wo hafa obi de bo nyom de bia wo hia me a wo si nyame beye ti kafe nka nyame ye ya anka de be bi betrayal amagidie asa obi na wa yesuro wa ya sanse ye ba the way ya de ahu brase kwe a opia ho na amane hye ho wie no hunu mu pe na fe adane akire nsam keka bebre ni ye kani pekira asem ya yakuakuo group ni ye kani pekira asem enye moma ye nyai ewa wadiem ewo namfom ye nyai saa papaye nipa bejai papaye but onipa bia so ewo ne boafo a onyame de bata ne bia na me so ana wo so be ko wanim ba de obi ayenti ebem obi agyae am obi nso nhira ka ena ye din aso obi ayedin obi ayedin obi ankasa na sanso ne yekono betrayal enye uye betrayal ubewu basa sisa so bi boawo yesu obi turu ko hwenkwa afari ko ewu obi pian baby owo se won so bra ensem na bibifo ewo ye ho dodo ani prenti na nkade na Daniel bone be no waye wo hene ehunade a enye ono so na dom ewo ni mu so timi kire da ya ase na nkwa akokira ase eno ke ye ne ho ku esi ne ho nkonwa fare ko to ja taminem Yesu Kristo wodi sikani nyina ma yuda ase eskaroto se fakuda kotonu ma yuda fo emi ye chi abrante ebro no tete na tade edi dabire pa na pampem tintasuogu no so
se wo busuefo genetica no wono ho no muma yensesa ya brabo ye nyina including me ene mo amuti ene mo amhye yen wo ye betrayal enye ebe kakra wo ba na ni pedwane ono oba no na emma onyamensa eye tenten ewo ni pabrabom because kemwa bi obi beboa obi no osidi ye de aye minti menye papa bi na ene ye nkomo ba ye case ye bedi ene na hia betrayal mayo papa we amase atwede once san wo bewu Mr. Champo etema emema betrayal so mama ene wa kama sampa nemo sembia ye si wo mi anka sama brabom na me ko school ene ya ma akwa na me ba fie me ba ye na sabi wo bi a wawo ne ho kire no mi sika na me de ko school no ye kai ne ye ne sevu ye papa mi sika na wo de bitu ba bi me ko hwe sabi ni wo de bo ne ba kro woni bi ena me tamo mi sika na me ko at that time glamour me ko ye shop na me de bre no glamour tete glamour ena me de bre no ena wo ka ne ma me ho asem wa kire na me so o ma me de fanisu na matani be wono mo asa na o meten so be ye no cre na ono ne ma me no so pemi ma sempa into fru na wo ka che ne asema si apena asem ti asema yo ka fe wachi ne mo wonini meti ya no man spend mu honestly man spend ne ye kan say se wo kira odopa de ma wo bi ne nipa ko ni yi wo hia a chance what is the kind of chauti o kan so kasa unya nipa sia ya ye woi obi timi tetawa na wo koso a otembe wura wa bra bomo betie wo nsem na wakoko yi wa hwo onye yie da won sori biam ebe se obe hu ntwema hu na wode ka wo ebe nyawo awadie mu obi se madamfo pa ni asemasi wa fana damfo woni ne hye ne niema ni okuye ne krampo otibika ebi ne otibika ka enemu asem ada wajimi sabi yo mislemika na wo ka ne mu asem stars awodo wo ye nyina na wo ka na wo no sabi yo de ba de na wo ye minimo bi asaje no to no a okoyi no hotra ye ne ka say kumase yi yonko kumase yi hotra wa yi no ho e no watra ho wakoye no wono so sua the stars ni bi ka ho e che ne na damfo no e ka kire no e okoyi ni betray akese we say and was asmesi was asmesi na abeka na we de na onim enyina obi apa bi a wogo no wa ho na wiase no adwuma mu soso hwese wo yi adwuma na wo yi wa kuma mu nyina na wo de yi adwuma enkofo bi ka ho sabi abadwuma sam na mekan wo mo nyire wo mo ho enu ti no ye be dowo a na wo tire ba so te se Daniel die Daniel wo so nyankopon nti so wo bompa ye ti kwan bia ye betetewo ama ye hu wo sinto ketu abi no na ya fa so wo to no ma wo ka bi nhemu ye se adwuma e bia na ye efense ya twon asensen anase ye yiwadi ni nyina ye namfo afokubo any trust ya ye de manipa na so no ekoko wie a nipa no ya wo gina die no na wono no wakwanko kansem boni bi dia fa ho na wo ho akwa kire anuanum mu anuafo mu nso e wo ho pa ye hwe ni ye anuafo mintimi hu adekro ma me kro papa kro emma ento so no ketwa kra timbeta panini a woni no predi abai obayansa na wo ba enso so no obeya ye nima bi ama wanhwe ye kurampo apanimu no wonya nimonya betrayal no ebi no na yankoso so na yanhwe edru emrebia sa betrayal ya na mentimi hu se nipa se da transianes ma me pranam ko twini pasmesi enhwe from se sa na ye kwa no dia ye hu se wiase no bibia wo beye bia wo benya so akatua enti se wo ye ade bi na se wo fo se ye diwa eso bo sa ho se ne ko yi se nipa wo ya me enti me na ka ya me sa enka me ye dem fe bibia toto wanka se wa brabo ho ne se enye dia e se otwa so anya sa Ghana samre ya wo me de betrayal na ekwaso pa enti ne America ne se ye ntu ye ho fo ne ye nsa tira ye ma babo ne meyen na yengo so nyankopon de ohu bibia na ewo ye bia wo to akatua to so ebeba me that's it IBD etetema ne akasa kire ma betrayal my lady nyankopon hira opi na ewiase ade ba ko a
ya pa ne se nipa a wo gini di sha wase atwede na wo de wo ho beto no so ebeyiwama eno de na se wo ankasa no wadapa na adadie no adro na ma na hu ni emem na ye wo emotional betrayal wo hono sade we nipa a wo gini di ye wa anase okoso pain bi ma wa hwe ya wontimi nsi udada mu biem because a nipa bi mu kura was o mo ba wo nchen na komunya wo so mfaso no because of sa emotions na wo nti no wontimi mu ase bi obenya me sai tenten na eyade a yie because ubie wo mu bie wakoma mu edi ho nyina ma nipa no sempo ka beboa no na sa asi ye besre na ene se minim se bim wo ho a omubo pini nipa ya na omo pese daachi bi no wo mo no benya sem a ede na ekoso wo social media wa record wo no obi benya sem no wa record wo behu na wo naked video eda bonten wo se wadanfo no betrayal wadanfo mini udi nkomo no wa record wa sem se me dey two for debi eni pa enwene ne ho my lady edie ntina obi na danfo be di nkomo na wo record no na se wo agenda a sign of betrayal awoya emwa ibide so wo yesa nyame bedome wo na awarefo ye ka kire mo wo na wo kogina asore dem se oba no wo mfa na chi bema no wo na wo kogitu mu se wo ne ono kwa na etena na wugusu a wo from the moment a wo betwempena no a sign of betrayal betray no trust ye wo bim wo krampo asabio ntoa no boni ame me fan chew da eno obi a be betray me trust me do me yi makome mama na me hu say wo ye different person me no best say abrofu die ni bi ba me tirim me nya me di dua bebo aku judge sadie we ama enipa bimo ensi omdada mu biem ye wo ba bi okora wokofa no a virgin na wo di tu ni tirim say wo do no ampampampa ewre ye di wachihwe na ba bi adness obi so aboa wo bi ahwe no anka wo gitum say wo be ware no wanware no wama ne nsasi fam eno so ye sign of betrayal na judge yen hwe nkrofo bi mu a sabi ebi mu health status ane wadanfo agiwadi wonim se wadanfo ye HIV positive wakachire chaba we yo bai yes ono one step mother na eboba mane o na wo di asem na to abonten etu di to abonten na ye den ye besere eniema we ye niema ekum nipa na oyonko bi atime di ne secret akire waton ne ideas ama ohun ya na ne intelligence no o di akoya dwuma claim ownership it's a sign of betrayal yensesam free sanima we ho na sanima we na yemu bi ye bre wa brabom because obi di wo ho yaw obi sugu so obi domew because say we betray no send pa nam obi so ama ne won sakowa no na we betray na gina ba bi aka ne wasam ya menka so no me odan obaka so domew sa na my lady nipa no say wa modua no me wa ya una o so kra na me de ka se wo me dwon so na me di gunsa ye de dwom ya una nipa ni di no e case ma gina dwaye me domew crazy say me say okra for one or two reasons say ye nipa ntem say ana problem ba asem na o ka kire wo no wan kan so say ko bo bi amane me da se mo my lady Nyankopon shirawo ami shira anti Paulina etetema yakasa kire me ma ja betrayal me da se ene de so asem a wo de aben nipa nyina ne me be ya adwene se sabi mpradu asa nipa a oben wo ne be yi ase atwede sabi hoho bi eni ho na mabonten a wonnim wo ba bia na wo men wa na won hu ne ememu a wo be yi ase atwede da anytime bia na won na eben ye no ene yi ase atwede ni senti ne se ye ka wo mo bata ye ho ye do wo mo ya kumem se ye ni anka se mo se the Bible kan do yonko se wo ho eti ye fa wo mo ye fa wo mo se ye anka se ya yonkofo na ya kire ye ni ememu sabi ni ense se ye kire mu kra na ya kire wo mu a kire wo mo eno na ma nipa bi enya adwenbone so mbeyi yase akonwa na emmom ene ye futu semo ne ya kire no ma yete yase se nipa bi a wo beyi wo nyonko ase akonwa bi aka hu se no me eda ho etwen ho ena hunu ho se nipa bi a wo yi nipa bi ase akonwa bi a wo ye nipa wo ye wudini ko sabe mpredu asa so koyi obi ase akonwa ana se na ase atwede a e kire se nipa no umpe ni yie yemra ya safu mu ye nsori mu
osofo obi afa obi se me tete no na nyame ya adom adwo no so abeye sofo ba onya beye sofo wie no sofo pani no wayi nase akonya cause ni say nti ni say sabi wutimi hye nkom ba akomienu enti huhu say de nyame huhu muti wu nti wayi sofo pani nase akonya nipa ba na wo direct wo say mommra me ha eno no enya de a ebeboa wo ede no me ni hawo ene enoma kese na be den ebebrew na ye ka na fufuo mu ena fufuo titru yan ma sabe duru bi ana sabe ana ye gimi do so dodo sabi wo so waware fufuro na bia wukunu hwe wo kama ne no na akobo e kan se wadamfo amane me de ena chop money say ni de mami o me ko school asen say no de mami o enso e bi mpa na de wo kan no ente sa wo ba wo nyonko ba enam se ma ye ho atamfo ne ye ho ani berefo nti wo nyonko ba na ba be yi wase akonya obetimi kra kira o se hia me hana me no nko ba bi obesa afa kira be bo kuna mane se be mpredu asa wo ye dwamanfo enti won hwe atade ye hye we na odi akogina ha enso ebi nso ana enye den na ente sa enti emma titiru ye nhwe ye hu yie wo ye nanfofam cause wo mo no omo ne ba be yi ase akonwa nya nipa wonam abonten na ye ba akwantuo mu ebere bi atwa mu na mantam ba bi ana meti asem bi si brother no na jakakra won nsam no odi tu kwan ko Nigeria eno ye se na damfo bi woti ahuhia mu ntime ba be fa no na me de nakọ na damfo ne koduru ne nchen no adamfo ne adamfo pento ma ni hu adwuma a woye akatua a wagie nyina na o ma ye fa na adwuma no last minute na adamfo na asabe na obefa ne de ne koye no abopam ye ku na damfo no betrayal bi na ye de ye ka no na okun ni wie ye no na ya na anytime bi asset of my make no boni bi a wo be ye bi edi wachi ya na mpre bi ye ka say na wo ya boni a wu na abenya akatua ni bi wo ha benya na asasi so ansa na be wu enti okun na damfo ni wie ye no wo san beduru Ghana ha na wo ba na wadi gwa kakra no ato niam kakra no de abere na yire oh bra ho ye wo se ne ho ye oh asem jiwei kakra na akoba say afedi e bla na start so obebodam cause sabe nyi obi na wuyi na se akonya ode ho be chew ana wuku ni firi ate asefo asasi so a odo ho be chew eduru mre bi bla ne kaya ye ya ma na afi akira dane ne dam afi o ye na adwene so obe hye ne ho akomfo a wodi ahoma na ahye suro onsu na ni beba no so na ten no na ahoma na be so ne nan enu ye betrayal ho asem ne ye den ye kan eni patiri mu odene enti sesei no ya de sua ene ya futu sem ye nhwe ye na fofo eyie ene ya yonkofo yi because eye ade a eye ni bre obi a oyi obi ase atwedie bia na se na konwa bia no eye obi a nani brade sabe etreye wo hoyi mpanifo se nya bo frɛ ne apam ahwe ohun a wona obeseresere ba e bia na ayadwen foforo bi yeden ewo ho a wode ene wonam te ene ya futu sem ne ya de suade na yemfa na emo aye nyina my lady medase Piao Dank Natural Health Care Odinro Jamai so enro enan onro na ode abase ye kokwa ahunu kokwa ekeka ayamutim kokwa itumoja inyina wode ho abra Santa malaria dro na obehwo eye ose dro odi sisi yade dro enya dro ba ko dro bia ne yade package no kama mu anwode no jai natural patch number 2 eben City Life Hybrid School 0244017556 na enoso edie enonom Dawood Herbal Clinic Dr. Dawood o say diabetes stroke said Dawood obema wa yemre o keteso onipa wapone waposo na enkoyie ma wo Dawood 360 capsules no de be ma no no any usisi yade na the ointment no atwitwi okon any wo patch baby ya wo yade bia Dr. Dawood osa na no why free screening ni pa ba ye de next wo wadweso krapa ehwa na doctor ewo 0241244012 Dr. Dawood Leicester Ghana amwase next week ye di World Menstrual Hygiene Day Dr. Brian sanitary pad bi ne da yes me pa chaw ye wo heavy flow eno de toe to toe ene ye wo extra long kama ene fam ene ye wo ehwo ne wo ni nyina na de ba sope ne so no de means so ye de amount about de 24 hours you be wo say ese so hwe mo emwase ye kama e ma obra yo no de niam papa na no ekon kan yes me pa chaw ogumase ketia e for opportunity no a 0302 235
0295. Joycam Roofing Company Me Limited. pa cho insio betoto. Your board dance. Enframa efa. Yeah, idea. We see incline. Yeah, self-love. Frewomu. MSL. Joycam. LOT. No omba boss. Standard sheets. Uni problem. Hero tiles. Bibi Any accessories. Eliki. Halozing. A man popo. Me patcho pre-color coated AS150. Self-cleaning properties. Supreme concrete product Halozing trusses. No leakages. No rusting. Me patcho. Oye re-roofing. Obetu so asabo so foforo e dia ma why free estimate a one your free umpe we ya e dia na ope ya one crime kasoa techiman sunyane temale boga wa kumase so kwa me any police station dia na 0540125816 joy kem oti nyame bribi wo soro ti mama sa enka give us P capsules me secret no premature ejaculation eno ne ye no ma ya ne sa te gu be na na okro no unsu agene wo ye kama jonso aye give us jonso me ma e ba ko na ensimu wa the patro give us co capsules eno de wo nom ya de ma osisi ye kama ne ho the patro fa ko ni pii no bom no hunu ensusu aso ne tentem give us about me malaria join this no wato a untumi ni die no fa gisi no any capsules no bom no sansa atiegu wajapade na edishani me patro 05432224 give us power specialist about hospital doctor ye mami aduaya hepatitis A fatty liver yade bia every A to Z nompem obetu ase koram ayemkuro komposenkom fibroids ni kompono oya no osia haba kasa otini pampan ye ofia sele Sunki road ye ni Joyce filling station there no chekumase enkran kwa benya pokuasi ACP takraden so ye ginam 0244544422 Lawson's Herbal Center delay my capsules schedule no ni Ghana fire Dr. Lawson just chinye jibi uhumenwa ejaculation ne pebi no krameto mema bemu amwodi afei untime nyonso no superm count ya juso ni yetiemu de Dr. Lawson ne syphilis candida trichomoniasis watin katiko ba uda hosia ayemukuro join the siku ayemu how ko cholesterol juni be bosu gowura mu okeo na kwaje loss in baby 0248619999 wey ya Boris B and nam papa fie ya organic ko baby hunu akokode ya de BBC de mere Boris nyina bi bi chicken no na osokwaje de kramoni akuninti eye halal akokonsa ma oni pedwa na kama na chi na obenya bia to ya ubenya bi Obantama High Street Sawase Market Santas Runabout Poku Trading SG Mall share body junction 0544444453 edusa eba mixture any edusa eba edusa kokope ya ho efiri moja ka hwen be ma wa ye mere Brahim how ebe ni basa intimi mwa ayase hwe ka hwen ne ma me edusa malaria ni edu malaria edusa ointment wode ya o massage o so the drink and so ya de prekese ewo ene ne makabo na pacha wonu ma wo sisi oni padua no ye wo so ame magazine macro inside go filling station kran yo sada na sunwan kran kan shi su yegina mu bomode se ba bia wonam bia no na obenya edusa no bi na aba ne abusia no ho ban 0500 110115 and 0557009824 International Power Praise Chapel Kahoi Prophet Kingsley Jensi Bible no kwafu me tene niema oyenhwehwemu dai ese be man doctor me pa chew what be fast na ko ehun musema wo hia mo bia chew wale wo pese o ye adwuma bi ya boni tene ya pese utu kwan ya se wabra bo pese utu anamo ya ji woni munya wonti ne ma bia Prophet Kingsley bomodian se eda brada obe cancel na omo papa no nwoche kopemprem tobre ifiada nwumire ochena mpa bo chencheche no nsia kopem nwumire no nwoche kwasiada no pa no nwoche kopem du ba ko Santansi Jericho ya be go filling station
Prophet was 0243-999-796. Bishop up in 75. Yeah, mammy. Jawo. Astam room. Adisha market and Yama papa. Pacho. Gold. Kona kore. Silver. Ni swadi. Kanwe. Yodi gu kom. Yodi gu asum. Yodi sonsa. Yodi simon. Nina ebeke. Ya wonhwehwe. Fiska kakre. Kubiton. Ya wo make up some ababawa na benyesiko. Ne bone da fo. Mo yetre nyina. Ya di abis macre. Yama papa. Ya di ne de wakotwa abis adin nyina. Ne bone da fo papa. Kona kotubi. 0598-585-219 and 0554-304-135. Where express group Canada, US, Australia, New Zealand, Kosia IELTS. Sa woni passport woni visa woni sika nso and then check ya jo bi sika na ya seketua ye bebu afatu 0249-000-448 info etetema ne ya kasa kire me mama lady ye beda ase asem de beto no mu a aye se sofo abrobe na wo sofo seja eno so ne ye di tuye nyina ye hofo utie de ye fafutu sem na beboa wo ye kabrofo kasem se de ye lady kan betrayer obia ne ntachere mantema no fo ma ye na mu de ache na ya dia edi ehini papa ni titu ene ni hini pa ya hoya ne ani bre ahoya ne ani bre se obi etimi abom pa ye ne nyame enam na adom so agina park so kra ko nya aso da babia agina no yeso akwaje aduro nyame woni skeduro nyame ni kapre nyame ne hwe eso yeso akwaje aduro ba woni nipa no so ahyase na menua ba Pauline Kasembi ayame de ose obi wo honimu a onimu no enso ontimi nya ho adwuma se de onimu no ba mami obi wo so onimu no wonim da bia wo free ba wonim da bia wote eye mantamu na wote eye adwuma mu na mo ba no ne so tete wo nantini ose wo kalia ose wo abrabo se wonim onyam wodi si osemetu wodi fa osemase no ye wonkrofo bi wo no a obekura din hira anasika ana ade papa bi di bra wono se nyame anye wadom na so ohie se nipa kura omye decide nako obemye decide nako afri wabra boso ye die pa oma wonye bi da oma hunto da obetwetwa nantire saa na mehwe 14 ho ebra omususu ye ewo ho ara kosi na wu amenamu ebra no mususu se omde Daniel kotom lani mu a ebia ka wonwu no nipa cheda bondrimpo ewo number 14 coming to 15 no omususu se ombe makwan se be ma Daniel wu afiri ho because Daniel ebia babia nwosa nyankopode amante no ye masa nwosa ne nyini etie nkotwa so ba se ne maledi kan wo se obi edie enkuta nipa eti ubetima se nipa kuro for them enim ye ya yenka twi ubetima se nipa no ekwan bikitu abi so ba bedrum le bi na mena na utu ye no onyankopɔ de bibeto so amana tra akɔ enu ntina nkofo bebre akodu da brochira a obi won mo nti ase uton no uku nanim ase wonu wo ye free nti no odwen se wagimi ama ho wonu wo di agro nti odwen se won ka nipa ho eti so obi kura fro bu se na se wo wonye papa jan life man ba bedrum le bi no ne nipa na osuso onye papa no ne wokɔ ebi to Joseph na busuafo nyina yi ni man se ne sanete de yenkokuku no ne yenkosa na brabo ɔte ne no akɔ prime minister de nyame tumi ye onipa bi antimi nye eto ye betrayal masa sa ho ya no emani nyini nkonye odum ensi wa brabo so na koye odum a untim fasika ntwa se koye mampele so untim fasika ntwa adoma so untim famu enenti no ebeya ja ho ya na so obi hwe obi amakwan ne nipa ye hu no so obi de ade beja wa enye wadwe so nipa boni ni nti wo de wo fa ade na na se wo ye jam munyina mu nkomonim de wiase ensakọ ne nsapa obi bua wo a ense na brabo se wo ne be matono mo ne gi a misro ma ne wura nwo abrabo no se wo se obi ma wo nwia eho ate na wo be kokakra be bedo me wo be gina wadofo na ka wonim se e bia ka wo de do wo no bia ne ye no sa ana nya nko aso na nipa do wo e wa abrabom etieku na wonya no somye eyire no somye adwuma na wo yi no somye na mani je mra moam moakasa mo ma
obusu mo ntrase eni nkomo na mo obo mo na se wedwetwa ne yonko nantini na wo si se ne yonko a nipa no begie di pa last minute no onyankopo beyi nipa na chese nipa no onye nipa bonini mesrewo betrayal emwo nipa emme nipa nko nanim yankopo nhyira wo malidi mi dase betrayal sanwabrabo wo ba na nkrofo dwane papa ya kapapa no kabone no ba achamfo ba si yade nyina be dwane wada wuruma kokohwe no mami papa na wo moa o se minim de afa bodi agia nipa a mo nya botre me nipa eno de obetu ase ye mutu dokuro de ehi de achia wabasa na ehwan wonsa tia ye otititi stroke gonorrhea oseme me me sese me kura tu a yesi enwu fu nwi no obemmia ama na wo chane so afidie stronko odu be gina so tafo bana yasinya ro nyina ebe dwane judgment dental wosenye onubon obeye wosene wa ye fa na afam osena pese utunu osi obeboa wo osena na pese blessings osena tokro dem na pese ofere osena pese o polish eno de be polish am pese usigo etien ko ho ni nyina obeye am judgment data clinic no womu ewo kumasi abripo junction kwase kumasi ya station na chiwa judgment for Techima magazine off Techima Market Road and Kranungwa Atomic Down Koforidua in Central Police Station ni idwanedi animhwe na feta kraden so pipe wano hona traffic hona yewo freyen wo 0559 139 582 koyo siye kangen super papa alkaline water numbi eye alkaline yebushano nom magnesium fabesi office wo potassium fabesi ukanim me pacho bia okobia ne so na ba de me say wo hwa afia blood circulation aduma etu ayemutin kopenso papa no etu ebowe na wakasa advance ifiri yes frenaje wo 024 144 9191 Ghana growth si aduma okurum ka kope bia fa phone no umfie no odunum kope bia sanu Mastercard Springboard enkasa de number no enam TVET nsanu djuma ade so ade adwuma ba mepa chow bo modern se wo be friend number ni wanya adwuma bia ye 0308255775 prophetess nyameche baso wa ben abofrey nyame de nsa ne nsa na bofo a ode omo eye adwuma mepa chow usu da ye basa ya ne tintan echichiro me pacho kokete so awo na abonitadua se na ne abochin kwalem awo de unya kunu da unya yele da so ayi awo de oso pese oboa ne TV program freno na onyame mfa ne so na onye wonhira 0535897699 Abraham pa baby awo bi ehia wa ha 0535897699 na obefre na wono so watumi ayo emwa ebusuafo Abraham pa beboa yen na yen fa course kakra na yen hwe ansana ye the second case no atrasi said the amamonya ntie no eno so enya asem keto akra yes sister okromo Kate okromo maame o Amsterdam o si yen fa 500 cedis ema ama wawu no ne ba no na yemfa 500 nsoma line so fon kwala ede aje ni mboate a wate ni tunu mu ahua se bebrebe nyina oni nkola ne begina court atwea manso busuafo mo mebo ankola na court sem ni lawyer sem no e ma no ye de ayedina mayen egusu a ye di asem no enti sister Kate o Amsterdam o kromo maame o diskane ma eye Mr Sapon o de aba onyame nhiraw na wo nhiraw me pacho bra Abraham pa bra emfa course miensa pa krona waba no ba obetrase emfa course miensa number 2 Kevin co office hello somebody ya bia tu mo nkranza o yo yentie o kakra America ne se bipa ya de ma wa osayeye ko ho no ma boni a waye no kai ni nyina na so papa no kai o tembi amekata asemba cases ade bia mo ye ho adwuma ba kokora to a wa ka se
So my ministry brandy, why you papa say, name more the money say na piapo. Oba, one no go in the so be your papa so I can. Yeah, na one. That's it. Na wa da CP say so by 0554931931 na 2 hello. Hello. No, ma'am. Yajo, ain't you? Yes. Good afternoon. Afternoon. But for me, you can see I come down. I come out down, no bezo. Abnase, you, young quay. Someone more can have an emission about brother. And no one be a shame about brother, Casa be about brother, and I say, and then in so. We don't pass any share, you will share. And never be dry as a single double. Me knew be a many papers. And never more pain. A coso my double. As to a visual coso. Can you be asked about? A market to have a year a commando. But Graham also can you and Thomas. You be asked almost my cordial draw, this is my career with the phone. Some means I don't know. You and Nina, you and Nima Womo, then you're many about you and me, and one is so new Yamin Tembe come. And one no. Oh, my dear, so it's a missing coming. I can't come back at video. No, the dear for to them can make her to cry there. As a master paper and more canon. Kafra, right? Yami and show the infant chat on a bantras. Hello. Ola ni munye 50 pepe baadi anasema nti amanu tama unisu eja wa hwe na bo wani mu no 50 you don't me no sorry 2 pepe on you ba yalwa nyina bejani Oba bi dan kopon hia mo pa mo adwuma pa mo ye and then so yasa transi bi mo oba de na da roma ode nkwa ba yemu de ye beka chi obi o tie hwe se ya yaresa bia ho asem ne ye beka ya dia me se da bia ya na etete wo ha wo efi se o ya de we de du be wie ama asasi de wa firi so no enu ntina Dr. Ba wato ne bo ase wa bi hospital hospital nso enya akwasi buroni aduro ni akosa bigo da bida eyeye ni abibiduro haba ye gumura mu ye mfra mefa hoho bi titofom no eno ana Dr. Ba bobo ano a ode same no mienu yade anke be ye firi atiasefo asase so enti ne se wutie Dr. Ba wadawro ma ne number no hia wo pa da bia me ka cho se Dr. Ba number de menka menya anka wo se wo twogu twokunkunu na chi wo kakra no fi Bible de da bia obefa na akobogu da ho ti se mi date ni bi dia eni edwurugu dia wo date ayera wie enti mesra wo twogu Bible nim na fatie na daachi bi no se kan wuni ana ma mi bi ana wadamfo bi a wo de number Dr. Ba ho 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 083482 0244 083482 Dr. Ba Okumase atonsu agogo Abai Hospital kese no nachi ane yewo enkranso yewo Spintex 18 junction e won so ubehu Dr. Ba ewo awia ida bia yetenasia ya na de ye ka kire no yesi de anim ye ane ye ka ho asem a kire wo de ya gya bosbo de eno ne ye ka ho asem a kire wo de nkrofo bebre ba abenya hoto ne no nso ho asem na ne ye ka kire wo enti da bia yetenasia pese hunu se wudompe na o ka se na ho asem ene ho aduro ekuta yen Dr. Ba yaso ye ho eho ne wo enti ene nso tuto awa bai enipadua no ne nkase mu baye ne yapa enipa bebre bebre afe ne nkrofo be ni mi kotodwe anase mi nipadua emu ohweme ma aposo ye me twa me kon enye ye mesrew ma me sa no ma we nyina beba enu beba nti na Nyankopon ede Dr. Ba abedua asase so eye Ghana mema se wa aposo ebe ye wo ya wo nipadua mu awudompe be hwewe ho no enu nti na
Dr. Bayan ye wo ho enti mesrew sa wo afidi kase na wo TV na wo tie nia wo nipadua mu ye titiri sasaboro abaji wo nipadua boso de nkase nyina gura atopre amensuo to awoba na wo bre wo tietie mu no eno na Dr. Ban say wo sasaboro na te wo so no mesrew hwe ni ye na sasaboro timi kum nipa na wutira nye ye na sasaboro de wo kwa wo de beko akohwe obi enti na omo aso ate say sasaboro se bani padua no so che na se we nya dura ebetimi akuni padua na fira asasi so enti hyene so na tie ne ye se emfa sasaboro nkoye ya busuam an ye fie de sasaboro busua an ye fie de me maame we sa na ni na checha na ye sasaboro mesrawo efie na wo ka ho asem ebi akukuru aborosan esi ho enso nkukuru bi susu pre yade ko abusuam na pre no mapa enti se yade eye wa mesrawo panu ye wo Dr. Ban wo besa wo yade ansa na wakoka kire obusuani se nya abusua yade enti mesrawo ena awiai sasaburo edi nipanya sasaburo age nkrofo kasa aboso obi sasaburo nti ama ne nyina chiachia obi sasaburo ama ne nipadua ni nyina chese onante kura hunu se obre mesrawo sasaburo enya depa rheumatism nya yarepa enti Dr. Ban say ade abrofo ntimi ntu ase no eno no ode bibiduro etu ase afiri nipadua nim enti na yete ye kasai de ye pesa wote ase ne say wo pese onipadua sasaburo afiri nipadua nim ana rheumatism a ye Dr. Ban yaso ye ana abenya fa ahudi eno ahoto ene nipa bebiribre ewo mu kotodwem da bia Dr. Ban se yenka nkyerɛ say woduru age bia abura aduane no ateso kakra obi di bi dokono obi di banku de whole day utimi di aburo nyina to anso yenka asenye nanso age ne kɔ nanim kakra aburo no etimi sen kasa kakra enti wokoso anase ozu be di aburo dia ene wanhwe a wakwanya ni nyina beba beja to ye ho gise ne ane yesa ahwe ho enti Dr. Ban say o tu fo no na wutie ne ye enti na ebia me maame bi me papa bi obre edi entra eyeni kotodwe mu yade ba nipadua no ho a da bia me ka cho say ebeso nipadua efiri kotodwe a ebeba beso osre enti obi ani kotodwa ye ne ye bia che bia no da bi o kompreni ne sre ebeso ho wi a uti anye ya nante ne ho ya ye de ama ho obi nso de en ebechi anan no ama ne ubetimi ahu ma mi bi papa bi ana wunua bi ubehu se ne nan na ko aya nanta abeka ba ko no ba ko pe obi nso de aye bolege abai eye nan ba ko kotodwe na de Dr. Basi ya manti ase ne se sa ontiment no no ma na wotwigu yam no enye na aduro no e bia no adwenya ye se ukotodwe no de enkoda wanum nuru anum mpedifo si krobi wa krobi toaso enti Dr. Basi ono na abodin se wo hwe obi kotodwemu yade ama no enti na awie wunti ani abetra fidie so se kotodwemu yade na ne ama wuntimi nante afuoma wo se okonyina wuntimi nkono nyankopa adawro ma odi bepie Dr. Ba ho a ye wa haban edibia ye aduro edibi to na aso na abane ye haban ni bito na aso ne emu aduro ni binom a ba bia wo kotodwe na abrabo ne di na aduro bia no Dr. Ba besa ma na sa nachi na wo kotodwe na be ye kama enti na bia na nka wote aborosa aso ena wo se nka wusi ba fom behwe no ma ekoso wo fom enso akasoro ena mu kotodwe ye o ye nti a Dr. Ba say eniji aba enije na aba ni nyina ne se wo befa ka na de wani be kire kumase atonso ago na wo maame wo papa wo nua na wo haw ewo ne kotodwem no ye de aba to so na afi wanya ne fa ahodie ena me no wo kasa obi na mu dompe kasa ebu wode ne number bi ena ni be 3 days e bena da ya brantie bi ba enkwanhia no wanya nanso wampam wo di 2 years ama ne nan na sei ode bedua ya so ye wo doctor say ontimi nyi we nto emese ni dimpa awaje enti watena wa ma akoto ana wo nan no ahwe accident aba ama nan na sai dia giso odi kofie enti na mi tufu se wunya nkwanhia bi ma wo nan mu bua emani ni afe ansa na dia aba Dr. Ban ho efiri bosume na eko bia no de ba Dr. Ban ho a ye behwe ne ye ni ye kama ama nipadua no wonso wa ni dem ewo nipadua nim enti wo nan mu dompe wonsem kasa na abu a mesrew atama me wo wonta atama me wo wonta na yeye mesrew buroni nso awonta so nte so otwe nan da enyi kuroma nkwa na ntafo otwe nan mesrew fa wo nan na okasa na mu abu no fa beda Dr. Ba ne enkyere kwan ya fa so ye de kasa esi kasa ani ema kasa etimi tua ewa asomdwem enti wo nan mu abu wonsem abu a eye Dr. Ba ye ya so ye ho ene wo se wo ba ene obi brepa edi yade a eye diabetes esichire yade da bia me ka cho se sugar de no ma de banya de ketuo se wo treta wo ye bema obema sembe kofom oba so bebre obodi betimi chese ebe nipadua ni bebre etimi mu ani nyina akura fira etimi mi etwa onan ebetimi ama won kase enho aka enti na awie ya me no kasa se ye sugar no
ɛna kɔ soro ɛna da ne da nyinaa no ɛne nam soro ɛsɛ nipadua no a bra yaso yɛ hɔ obi deɛ yɛ pressure ɛno nso woba Dr. Bawa a yɛbɛma pressure na bɛyɛ nyɛ sɛ pressure no wotena wo bebree bɛtumi ama wanya stroke ate ato fam ama no nso akɔdane asɛm nanso sɛ na me no wo kasa yi sɛ wanya stroke mu yadeɛ nso a ɛno nso woba Dr. Bawa a sɛ wo nsa da ho a wotwe wo naase nyinaa no Dr. Bawa stroke aduro wɔ ahaban a yɛde bɛsɛ nipadua no ama wo ho atɔ wɔ ama ofiri saa stroke no mu afiri ɔsa yam kuro a ɛno nso nipa oba Dr. Bawa a ɛno nso yɛbɛhwɛ ama ɔsa no afiri wo so mesrɛw tie Dr. Baye na gye number no ne yɛmfa kasa ni nyina emre wieye sɛdeɛ bɛyɛ a Dr. Baye remfini nti bobɔ yɛ number na twɛrɛ baabi yie na fa gu baabi pa a ɛho hia na daakye bi no yadeɛ bi ha wo te sɛ dam ne twɛrɛ a ne nyina no odi aba Dr. Baye hɔ ne yɛhwɛ ne atua no kwan ama nso ho atɔ number yɛ didi dwuma no ɛyɛ 0244 0244 988 988 004 004 0244 0244 988 988 004 004 and it was 0244 0244 08 08 34 34 82 82 0244 0244 08 08 34 34 82 82 mpanimfoɔ se asopa wɔ nkyasɛm tie Dr. Ba ɛwɔ Kumase atonso ago aban hospital n'akyi ɛnkran yɛwɔ Spintex 18 junction awia ifa yadeɛ nyinaa bɛdan yɛn ne nso yɛmfa ahaban no ɛnsa yadeɛ ne nyinaa ma wo na wowie a ɛmrane ne sɛ bɔ efiri Dr. Ba so ɛyɛ ba so maame Nyankopɔn hyɛw ɛnɛ de mmerɛ no yɛ papa yɛkyia doctor wai yɛkyia doctor na nse ɛdana senso abusuafoɔ yɛbɛkɔ yɛasɛnnie so na ɛnɛ de asɛm wɔ daba ma so no kurenie ano ɔden pa betrayal ne bi aba yɛbɛkɔ so case number 1 complainants lawyer free ayin ogina UK abrochimem accused Richard Boating kononom Kumase court order in court Richard oba mi show you so am o Bible me Quran bodu ya bi focus ya ne snap dey na ape Bible maane so acho bra Pacham Bible okonya sorry Pacham ko Pentecost hey yo page akosure me Richard Boating mi kra Bible sasa mo ame be ken no kre mi nitro onyame boa me order eja Boating awie yi Pacho ewie de mbaya maane so bra Pacho ewie mbaya emre etwem kakra 2021 ana me share man ye fene Mr. Efie na wobusu na mame de ho no timene na anti kakra no ka so o KBC ho ai yango ko pinta so adwade na bla no mon kan kire ne se o ma na ne kasa ne mra na se de o kasa na nipa bebre wo monte yango ko pinta so adwade ma na on relax na on kasa den kakra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you caring? Reading. Asking. Bishop 75 Enterprise. Empempradie. Comadie. Empetia. Abakonkawa. Ninina. Yedi sisi yehu. Espejem. Emi yenimunyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace. Earrings. Bracelets. Anklets. Watches.
any space how do ni nyina abi shop jewels yenim ne fretiti we din somade hu jadada da ai wono no odi do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo. And you want bako. Abi shop 75 jewelries. What's the woji awari? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adi pia. And ma opani pem. Wahu sisiri muti. The other best show us. The other bet to home. The other bet to on sa. The other bet to on nine. Ye jewelries dear. Ye abi kumase ye room plot 17. Adisha market chiwa. Abi plaza. Edanke sini. Ejuma phone any mut. Ejwara kopem memenda. Anopa no nsia. Kopem anyumre no nsia. Abishop webi. Mu amupa ne dudu omo atu. Ene bako nyina. Say ye jewelries dear. Eye Abishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 na 0554304135. Abishop 75 Jewelry. Abishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abishop ye wonyame. Why you hearing voices reading, asking. Hey, middle. Now then I want to why you still for sano. Hey, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensani me na mutu chemeno. E mo yetitriti. Mentumi pon sorry. Who ne nwanwa. Enwa me freedom buy na me catch we say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma nofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell for come master sign and a mirage medity. Missy, I am one say, Nippon soon I made this. Jimmy coming from a crowd of Fabi. Hey, that's a crowd, you woman. Na urawe. Urapo, let's go with the Jamie Salmon from a dinosaur. Come from the from Mofa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited. Joy Chem Roofing Company Limited. Omna offer the platinum bond Japanese aluzinga. Adiaba maimuha, ye the board dance wa fanan baby ya. Ura shasi ya board dance biso ha. Papa Joy Chem for the more Ghana ha. Biso more Ghana. Bu mesina mi kwache baby. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the good dance wa no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type BM, Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Ade. Sinema no dutu no. Oba mi tini kura. Oso wa dutu. Ayo senior. Me ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no she. Danke ba product. We dank extra. We wono ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. E na o se no problem there. Senior. O se dank okay. So wonum dank okay. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, Joe, the friend danke ba tonic. Woni ma biwo. Minum pa na se na mtumi ni bi. Na mtumi down so. Me ni ebi no no. O chale me taibo pa. Sa. No see ya. Dank fight okay na so sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na nso mihia dank fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine every beauty as that tell me boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara o nimfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu Freyen, it was 0244-017-556 and now 0266-593330.
FDA ade adwadie nkrato yi ato so what about what the papa piana who you want to say bema we this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over you as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? They na pon me see ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. You get if you can if any give us cool capsules. Say yes is yare na wo so ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wonan yi. Wonum give us cool capsules a. Obey free. Lawyer, give us cool capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma capsules. Men what if you do what you do ever. Give us core capsules. A painful about one more menu for an inquire when if you do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe agi wakade eno hu dwakase pa ne Nikodi brew. Yama mani mema. Koko ni sisi yari droke sempa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na me. Na Edusa ya wasese me brabo biye. Sudi, maybe come on mami adwamo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa judi. Wakaki ya dami sanre obie timinumbi aje sa penfo kona woman kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwadie nkrato atom mamo akwaba e de aba Sompa Nkomo no eso yenu aba mai ene ye bai aba na afen wafiri nkomobo no ase papa ma woni so me pache opi wosi wusia bra lawyer free ye ya wo UK wo yi abem Pacha Omishano 2021. Ene yeden. Ana oka se oka besi ho no person kwade mame echi eyewe campaign ma no. Nti mu ono ko mu dine wa no ode mame. To de mame 2021 September. Nti last year September mu na no 2022. Ana I misnom die boat ma no. Ana am account am die ekma efreme sa. Na ka no so han kakra nti mu ono. Mame de ne ka okay ni. So de me na me no frame say Richard he said what the maker our can in China be dia ko pakeka ni madam for me nchen o kronom me so say wa ka mate ti Sunday no ana me am ko adam for nchen so daddy say na Mr. Free aka na asema ka bi na beto ho nna ma sa aka no na ba me so kano na esen kano na 7,000 den ne kano bai cause you boat ni pa no ka ura no ni a o abrochiri wa na wo ye se den na wo de ka satan no na my account am di adwuma efimi nsen te bo am ko pakisi mo na ma panipa Nti mu ono so kan so na eham kaka kan so no a wo ye ni boat no den e free unza satam fu obo ye den nti bu a se ye fa obi se bia passenger utimi kati go fa kan ho nipa ni si an report you so wo extra charge an wo delete my account nti satam na me to na mo boat account me na my account back me mu onso no kan do ye ma na wo bo na mane situation abani me ba cho me ne kasa me bo na mane okay me bo na mane no ona ka se me nko pakeka ni si na damfo ni nchen
ti do na danfo ntia na me di dwa to si na danfo no se o ne Mr. Fie nka sama me na sei na asem no tie no so ke ona kasa mama ntse me fa nko na me twa sa aka ne ma no ti me de ko ya no so still na me di my account no dwuma no still na enu so enwie pe ti mama na still na me ntimi enye scan fa ma papa no ti wona me ko hu nti on papa na yesa na te dia mama me scan ma na dia ka no ba gina ade na de machini na no mra contract no me ko ene dia baba me ka no so kida de mate ti mu na me ko me bia me ho no ame hu ba na me di nkomo se me share na ka na sei na tie we campaign na me de ye na emom no nkomo be da o se nipa no so original ka so me de aye dwuma aka ma no eno so na adwuma ade na me de ya ma me so sakoma no ti me share na ko betima abo ame se bia me to ama no anka o ma miska na me de bia kle ka no asto na papa ne sika na me twa ma no week no me ko so asenya ma no no so ti wadanfo ne ma o sika na fa ko tua Mr. Free ka no na e ka na e 7,000 okay nti me de ko kle no ono ma o 7,000 ni bi o de kama 7,000 van twa ma ne ka na o de ko tua yeah pacha me dia sata nti me twa na ma me ne Mr. Free no nko mo de ho ne de ti mo na ma ka se no ka do be ne dey am say bro me ta so di account ne cha account no so no e ho so ma me issues e ho no ma so boarding ti me show ma me kakra mo so dey bi this canon so me di madwuma am say na te dia wa me nton kan na ma ne preko obi ka na o te fa ya adwuma no wo tone ama no ane ne fun so am ye no nti me de ma no ano ma me scan bi ane nti no DJ Black no mo way ka say nti week bia no na me send this car etem de ma no nti last month we ma ono friend me say obi o ma nti say kan ma ton na me de na me scan ma no nti say we chia na emu last year no enko bi na ba na mu so we kan film nsem no na me de ho yes anye say bia yes what ton car no e de wo no this scan e kwaburu chiri e na kode na kote atakamu na connection my do scan adwane no kore bi e wo mu ka bi e be bra ni sesi a London pacho ese na tie o ton car no say o de kwaburu chiri pacho me ton car last year saka me ne mtisi me de kwa me de tu kwan November mu na me de kan bakro nti me chase kan ma de bia na me send this case me send ma Mr. Free nti last month year e twa me we send this kan do na me say na ka say na say dia say that na Mr. Free frame me say Richard kofa e bia ma me kofa me nua bi nti mu no sat na me so me my passport bibia bi ana ATC Kano Richard Kano ton ne say sat me madam for me ton 270 ne ma no 270 million obi ka mu ya no 270 million area car Matis 4 ni bi Matis 4 and now turn 270 it was 7,000 it is no the balance you but you 20,000 balance me na me di chia ma Mr. Free every week what the chairman every week is say na week bi na me send ska ma Mr. Free ti car na oton na sa de ma Mr. Free but na me dey also support na de na nka wo de kwa brochiri no but you no na sesa ka da na da ho meni wo man he medua be ma ya o man he ya wadubu achi ginanimu ha Mr. Champona ma mi bidi sum se ni baba mu we padwuma e no man se sade we magya the way na ma me ne ye no meni na na gina ho no man he eche ma a number of frey no o de akora ne koma na danfo fo yi bia nipa onim won bi wi wadum so mo ni abrante ne nya adwuma ani abusu minsia yesi awia bi aba no ahye da akra se o toilet se wo yiska na obi frifie no abehia no wa giska na koto ama no na obi frifie no abegiska no ade akoto ama no ene ye kye abrante no minyi ni se ne o mahe obi baba begina so opadwuma ama na di nanim da Ghana fo mabunu usually enya adwuma enye adwuma ni o mam ye bia adwuma 1000 mo be kwa kogu no bra ne me kasa no ose na danfo bi ena wo ba ne ho ena em se na ufa na danfo na busuafo ena wo mo kase o em se o maame no papa ube wa na wo ho dwo pa na wo ka wo de adwuma o se de yaje no so eni o ka won kanan to de bema wo campaign na wo de ayadwuma wo se wo ba kra no feel kai ma wo se chon fabra na be yadwuma keni paniti abrochire wo na wo te Ghana na wo de ka na yadwuma ka wa ne sei ena ka ni problem ba ho wo ye na dwen se wo beton ka de tukwan o ye smart na sa connect we nyame kura ma ne nye yie
so be a boa say de bi omo ya ena me ma me papa wu ena omo emobo innocent face ni aboa wom ti say no nipa na uton ka ne ma no ka na ho pepesi wen acho on the me ka de omu na che no eno no so ti ase ene so atokro no de abi je mu free ma ye lawyer ma yen na yen kwoti onu so nchi pa talk show fo ni bi aba mo mo metra se kransana ya idea be ye time tie malaria pain kan ko pe bi no ni padua mu tu se wonu ato antumi ni ni pe ye ne ma no odene kan ko pe time ni de eno ni betu sa woduo nyina am why your best ma I was why be ma 0244417669 obo e ba medical research center adomanu on ye ko ti wo ti bo kan beti ye okodo ye adwuma kakra bi a wa be stroke ni da bi ti saka wa to fom so obo he ba kan potuma se ka preka se powder ye de gun kwen ma bomu fe gun suo mu na fa wo kan bi an konka bi e be bo apa 3p garlic mixture no ka hoen sadruwi ayese mugedru no stroke etu yade ase sano na ayo ti di ofu aye kapu me pacho asam adoa no brayo ha yade da wo so hu ho no no eye toa tini ye kokko garlic mixture no ba bi eton no bia 0248 928-824 Faith Homopathic Clinic Enron Kitwa Prophetess Baby Elizabeth Fagu touch the muscle Oso upesa baby ya Sema ma Faith Sasabro Ka ho Sisi yade Achia Ubo wenkoda Ente se wa Pressure Ye wu me pacho okumo bo peli bob humodi woni unhu ade ya kokoben ayesi wishi to Manteku Junction Takrade Anaji Police Station Bogoso American House no Spanish 3 power combined kan ko pebi nom ne yes abofra no Spanish jingle capsule oni pedua no nhihye mo jare bedi afusa no ko kete so a wo be Spanish no unyini da osibe ye Spanish garlic mixture kan ko pebi garlic crogen 16 herbs na ebetimi aboa ye dia ye drama no aye nam obi adwale akekawo obi a wonu wo pampan obi a unase ahonhono ni nyina betu na tu bra ya am wa ye kama 0266 114 111 Ablantie Tinipa na woton car ne ma no no se car no pepa bi ani hu e no so toy me me ka twen say me kusu abi twent me twa car ne bi na me be personal me car ne people number no e ti say ba o ba e no ba ne se ba ba ta kan me be sen so fam bone ncheme na nka scan me twa ma no na me twa ma no sika bay balance na ka kan na me twa no ti balance se na aka last time busa na ka saka 17,000 170 million and na aka se utu ama Mr. Free yo yebe ko na yako ahoma no so ne abusa na de wo kan se no kra na mama papa yasa hey faka ya djuma na didi wo se me ton na me de akwaburuchire yo abrochefo de amane o mahu die abrochefo amane o mahu die hello lawyer so mommy good afternoon but good afternoon it is Radiadum, how is London? And then we are pick a crantino. Okay. So we are kakra. Sama no aba. But you should talk about here. So London dey when they say more spring and autumn. So spring money away into that's spring and autumn together until the one day. Amanie ya brantie dia bedan ye. Ye de ye nte ase papa. Ti pese uchiri mu kakrama ye. Oh, okay. Now after the one I check kwa so mbo. Me de minim no an so aba so de adwa ato eba. Na sem no okeka no. Me nte asa no kura bi eni baabi. Ti wa na abetin a kire mu. The tell is September 2002 no. Ba Ghana. Me ba na me ba Kumasi. Na me call Obi sorry for visiting. Tomorrow me cousin catch me so no car nko. Because me have show driving no way. For the past 27 years, me drive Ghana then and I'm very careful. And when was so me found call me to me so no me to me no mommy. Richard guy now studio home. So all family. Then he was very nice person.
and then decent. Me and like Obinaka so a very good person or person on money car na hope one see. So okay, Father Namkaso, because more car back with you. To me, kind of then, some of the Kumasi had their comedy man. Into then, no, back about 4 days, I'm like, oh, friend, and I'm so okay. I'm back around my faculty, I'm back around the call, or back here, or back on some young other house, or whatever. So, quite that kind of story, man, as I mean, driver around. No, so can I need you? Okay, so Adias area, Kumasi Accra Road, no, on that now the make sure that if you look at important, and I want to buy Kumasi. But the idea first couple of months now was okay. After the drama in theater, my friend or so, can now say, no, can so. The terms and conditions is the can be say, when I hear. But I was so omaka where I was a calm. This is in a year, Juma. And then yet, only calm when there were more than 8 of them. And the audio again promising say, or here, Juma to 1 year. No fuck off for them. The church advances new 2020 model. Let me social committee Bruno. I don't want to say no. When on check on here, tell them at the car, man. And you know, not a both for the time. If you go to the point, and I not bear 1 month coming to a car. Into Miami Fab, a sending is cassette. Say a bear, a casacasa, and on this can open here. I cannot dinner, not some goes on. You are chairman. Even if you recommend you be so funny, Kobe, be a Miami said Chanica from Kumasi to Fidasi, with you try to 500. But it was so bad to the extent that on the 17th of April, I remember Kumasi Accra, many friends, me ba into the center of Sompa if you also okay, Mate, you do call Sofna my friend, also okay. You do just my friend, you do take my friend, you do other some friend. Oh, that patch up. Me can't say you know, or me. Hey, lawyer homie, Richard. Hey, unyo. Hey, mu young ni pabone papa. Obi a woni mu babia. Nya obusia ni no no. Nya wo fa no no. Wade ka man wono kra ba no. Utumi di ni sim. Ye hwem animu a. Eh ni maame ni papa wu. Eh wa mabo ni maame ni papa wu. Wo koka e janka ene onim obia. Wa bete wani mobo mo basa krazo ani aticha abro. Yem pachew. Wo ye bad papa. Yen ka no kranchire wo. Na osofumame unu se car no the car in na tracker ho. Boy was able to what disconnect tracker na won so no. Before na car won what disconnect tracker na ja nya botere home ye be san frɛ wo. Give us. Na ode mami ye boy no na car me ye nya botere na me di dwa. Na botere be san frɛ wo. Bra kasa. Na home. Na me di ageme nsem. Yema Ghana for Famra Science Manager to Sompa 93.1 radio na fe Sompa television. Na moti en kase dia na tase den chia emu enham free kwancha for penny on that give us about center no Dr. Solomon Kwabi. No see Mr. Sawapo met saying na Sawapo munya rest assured say yemo yen common enwie no. Na Nyankopon and so enam yen so na ne o how ahodo a won so bonemu ayeba bedi hu komo sima edu ntem no so watimi anya wo ayayo say inu ahodo num a ewo edwa so give us P capsules na fe co capsules na boa ayi amaman ene efie woni pedie ne na fe P capsules na boa ma wana wana tenka sem ewo from your ba wo ye be ma erectile that functional be ma ewo so no atimi akon ade afi ho no na fe give us GC mixture na fe give us GC capsules and so atimi aboa ma enemu yare ahodo nyina na fe infections ahodo
ayi e de free hon na fe give us herbal mixture aboa aserve as immune booster e de ama nipadia no na fe join this typhoid fever and malaria tuning na e de free hon menti bia na wote ka mo enche bia na usi from kasamu kasafede no enye wodia obefre na wo how ahodo e bia maboboso ya woni na di nkomo on 0543 222 470 0543 222 470 na wani yen nso de nkoma number no sa WhatsApp number intene ebia ohyen efi amanone anase ba bibia no obetimi at the WhatsApp message and so abana ohaw bia wanamu no once wetimi e de ato yen miahya asem fan free givers herbal mixture eboa to join this typhoid and malaria fever de afini pedia no na afa sai immune booster e de ma ni pedia no na mame fanto gya se ye wo components ahodoa ekafua na ama immune system na hoden abem ni ebeya ya ribi ebeka we immune system na ase woni padua no atimi akon e de afi honom enti se ne so immune system no enso eyemra eyade se ordinarily ya ribi anka enhye ni ahoden bi anka immune system ne betimi akon e de ase ano kwan no easily obonsa na aba beka ni padua ne enti ne ho behia so bepa givers about mixture na wonso anom bi na serve as immune booster na ma immune system na hoden enso abem na ene agina brand te se asrafo e de ama ni padua ne se ne ebeya ya ribi so entimi emba ye nipedia no so na mame sanfa nto gya say ade say immune system no recognize yare ahodo bi aba beka nipedia no ntanfa ne say ye wo me bosome mu epo bosome yare bia eba ye na me bosome esa eba no ade say give us about mixture enso honum say ebekai yare kra aba nipedia no so pen na afi aso ano so atimi akon yare ahodo enso e de afi nipedia nim ntie bia na utie me immune system enso ayemre on say sometimes krabetimi ayare oya rebon say won shada no maduro kra na se bia be no maduro won shada no me bebre bon say with over time naturally no ekọ but bon say yare na eba ye na nka won shada no maduro bia no wakoa won maduro enko bon kaye ama wonya ho ntiase say immune system no ayemre nti na yare o sanka ekai na ekọ no ntimi anya ne sa no ape givers about mixture drone bi na wodi edijment to be free on 0543 222 470 0543 222 470 na wape givers herbal mixture adroni bi na watimi enso adijuma na yo free we ano free honoma eboa na ma immune system no enso anya hode na akoyare ahodo nyina ene malaria etu ase na obi beka sa malaria kra kwan be enso na faso na eba eye efine pai entontom na wa 3500 species of mosquito na ene female anopheles mosquito wonom eye common wonom na omode eye malaria na se plasmodium parasites no mekawa no wonom apu ade agu wonipadie manam se omo hia moja no mo de ele omo enkosua na be ma de ono hia nti okawa na ne wale anasempo wo de plasmodium parasites mo na gu wonipadie nim na munya plasmodium parasites no wonipadie ma na afama wanya de fene malaria fever na unya malaria fever de bia meka sa malaria de be mu ahu se wanya no sanso na typhoid wo de fene similarities na abon se wona ante kakra bi na wabre nti enipa bebre nkanka ma no bi ono mo na ante kakra bi na wabro se ni moja so atia na sa awin to beto branch of moja do ahodo nyina enye ni nyina na etesa ana simponye ni nyina na ebo nka mo ahu se moja so atia bi ono ma malaria mo awa no na wonom ema wo eyemre nti wona ante kakra bi a na etese de wabra na simpo moja eso na atena so na enye sa sanso na afi wanum enso de ben ato untimi endidi sedianka obetimi adidi ama ho aton we nyina nyoma ahodo a kaiwo ama ho se wanya malaria mfifre sha asese efi wabra onko e bia 4/100 america bia na so de bia mfifre efi ho sha asese hye bon kai sampa wanya malaria ma wani bi abo woni pedem ti no be forgivers herbal mixture na ene watimi adijuma na aboa ama woni pedia no be free on 0543 222 470 0543 222 470 nene owo how bia me cheche mana simple malaria wanya bi wakwa enko immune system no ayemre ya wie bia ne oni ahoden a na eba woni pedua no so na wafre na woni enso adin komo sanso na fe typhoid ade se give us about mixture ekon ade afi honom na World Health Organization na me nya ho ntiasese in the year 2019 enipa wondodo estimated 9 million
and so ARA and so at the free typhoid mawa and so 110,000 per annum bia ewu intene se wanya salmonella typhi mawa ni bi woni padua mu na se wodi di agra ene kan na hye se uyi yare ni ma wan hwe ade wodwen se enkun no eno na ebeku intene wo bepe givers heba mesha na watimi ade adi dwuma sede ye be ya wanya typhoid na typhoid onso eba symptoms ni bi ayese obosha asese efono wunya de afene se abdominal pain sanso na fe constipation ona taka krabi na wa brotisha asese eye wo ya diarrhea anso timi eka ho intene givers heba mesha enso ahwanum se beboa na tu eye typhoid mo wa ni na afi ni padua ni mu sanso na afi sebio mejanai bia anasimpo washrooms ahodo aye koso no 2 avenues johnson na sebio wajanai eno timi enam so ema wunya eye typhoid mo wa ni bi ntide bia kasa wokọ washroom before so be pie beba no en wo be hia so obehohoro nsa ho se ne be ya nsa ho enso ebetinte no be frame na woni na di dwuma on 0543 222-470. Samsung for give us P capsules and for co capsules. Co capsules and our honum say ne efenia mama ya wo ni pedianimo. Now ni pebia udidia food nutrient and pediano epeno se ajibia byproduct na ni pedianim pene wase ba bonti enti member na aka ni pedianimo bi ataiwons no hono. Ade se co capsules ne eyi na sebio o blood vessels a stretch was sebi baby a uja online and so ade fa ama wa yamu team ene ko washroom na wuja ona ya sebe won se moja enwo mu no ko capsules ne etu ni nyina ase enso ade afi honom ade amani pedia na afi P capsules enso aboa na afi wana award ya fene say erectile dysfunction we ye bema or ya fene say erectile dysfunction or bema no sorry na so dwumadi ya wose timi de ntimi ndi anam say ne moja enso ntimi empompe emfini pedia ne mu enso emba eye obema ntini ho give us P capsules na co capsules edi dwumadi na ade ama obetimi no bema timi eno wana tinkasem enso ewo from ade say mpamu nhyamudia ukunu ebeboa woye ebeya na enso na watinkasem enso ekofom ade say eboa na etuni nyina say de honum edi ama ni pedie ni tene obepe bi chemical shops herbal shops ni titiri okọ na se ne yase ye ma aduro foforo said givers edi ni dwuma na da bi insist men gene finally ya sorry so no obefre on 0543 222 470 0543 222 470 all herbal shops outlet bia okwa ose ope givers P capsules co capsules eboa ama mema yo agina brand na afei atimi enso aboa ma wana tenka semens wo from koko ni amama ya woni pedia ne ne fi nyina no ayin nyina de afi ho na afei givers herbal mixture enso atimi aboa na boost we immune system join this fever malaria atimi enso akoni nyina na afei givers GC mixture GC capsules enso atimi aboa finally 0543 222 470 now one yen answer di juma penny from bedamas yada se yenye birthday sinfro na yensan kolo ye free ho amede asem no kuraje mensem adofo bi di wonu mawoda we ye ohima Vicky na wodi na woda sire nyame pa e de man so nyame mo one na busu nyina ho ban next Anita baby no su di na woda ene e bompa yese onyame ma no kwatentra hodin wo mu na nani so ade hu nyina mrem yenko yanim we ye Christian na poku mama si ne baba mu wa ene onu so di na woda ti yesre onyame nhira ya mo ntwen yenkasa nwie kra bi ge ho prododo nyame nhira no na wo mfra do mu enko adum yenko yanim next we Mr. and Mrs. Ameni me ba Christian Chumwa oni kum Christian any birthday me ndanso ya eni kum die ti wo nyina akaboma wo mu dia woda fefefe esro nya me hira de ma wonu enne Dr. Matthew Poku Prempe birthday na me sanwum ya me beto amano why na drum dono we dia why na drum dono Dr. Matthew Poku Prempe na drum dono onyame extra ni biem obema kokodrufo a wonsi nsuo mansa no aham eje yedu kwaje ye ni eje Dr. Matthew Poku Prempe na domdon we na pokwe wo bemo aye why na domdon we dia why na domdon
Dr. Matthew Opoku prempene domdono wadudu obiri bia onyankopon ahira na ahira ne biem wano no aye ne wo bi nye bida aye wo be me aye wo be me apedwa fie mu di sie wo be me incoming vice president ye wo be mo aye hweme ho awose ye chentoburu Dr. Matthew Opoku prempene wudi wa woda ketachie wonyame wonhyiraw wonyame pa wasiw hene dada wakana man fam paboa wadwene pa said Yohane adisam kan wose na wonyuma ebedi wachi wonyuma penti ena wudi wa wodai ode hyeba piao wonyame wonhyiraw sasa ana ebi ho abawa ba ne de sompa abawa ne ba ne de na ba ye tikoka mu no manfa ma ba we bia so ahye wuma ha bia ate agu fa no manfa ma mu frɛ lawyer free here na yenko anim na abranti ya dia wa ye ne de ukurenie anyade se me ma toka ma mi fra brochire ba me ne wo kasa me ne udi nkomo wutumi ya me azan Ghana fo yenya dwuma anye sabi akronfo nko afa ni omu nyina mabu na aba criminals. Hello lawyer Mami lawyer ye breni ti boni kakana ye pese ye pana members dem etu so dru take o friend what in the car say na head den my family also but me I have to call a friend the family in coffee. Then the following day also in the son family kosunya and also in the car no entimi enko na me koje my another cousin car or driving me the call sunya de me back. I give him 200 cedis, which is when I saw him now I fell in love with him. Enti o de waka oya akaboni papa oya akaboni pa because of on my talk am for the base so some the man say when you ferrent also there are some about 2 anymore mate me and Bagana I've paid over 3,000 pounds to come to Ghana because of anonymity. Say when you ferrent sika be na wo sika balance na eso de ma. Now I have to go back to the books because the Ochiano in 1.5 years. Or no can demand 2 years. I'm not catch also because of hardship into me extending in 2.5 years man. And I'm extending 2.5 years man. But the Ochiano any now no crown from almost the whole of last month, everything now until it's be a crab. But now he has all 15,000 17,000 17,000 nanko ton kan I don't know one who answer guys okay drop and you dey 10,000 kwana the 7,000 aka na me pekwa me facility ton bra I don't want for 10,000 am bla no eno na odi kwaya brochire connection onye abije mo fred DJ Black ma mechew me do atum ne wo ya kola boni ese ka no kra kire wo adi amomi monye Mr. Champo de brem lawyer wo de me fa nkonkon betrayal ya kan was ebieni ade ante so kura na ye experience bi innocent face you show na we innocent abrante fe wani monyam wusu ni papa wuni ma wonyankopon yi papa kese we say de na maw enka wawie wiase enka wabrabo ni nyina enka ma ni nyina to atwa wayi buafo ama adwen kese wadwen so edidin chese odun se mienu nyina ntenten the youth of today they be ameka chese monwere china enede enipenya na yebu omkwase a se obi tia boche land de be ameka me se nim se river Thames no eno na ema land as tied in de no obi te land empenya ska e de atoka ama wode ama wasa to bia sa de esi akire enye easy sa Europe nyina ye America ye na land de woto no na obobra na wo bema wobu ne kwase enanche wodi kan ma wo wan fro obusuani bia dabi gidie weche so nyakopon de na ma se papa no enso suno we nyina chi no wo wonya adwen kase ebu no bukata wo jira take wenti ngwa kofa no wo sa kope na wa panada ka ma de ne kosunya wo sa ma 2 million adan wo fa kwa ya wo sa we nyina chi wo jira
ameka say me nche buza so da for me ba ebo me ba baako e dia de bi na ko de won ma ye chire ko to guard room so da for ni ya kam to for to guard room 3 days no nche nyansa na wa wo atome nyanka okuno no ebedi wo se echiwo me nyo batambo ni se echiwo pa ni echiwo nyansa Mr. Chambo and Asante Paulina Bremia Breno, near my friend for Quine, no money able power, case we. My lady, I said, you can say, by me, actually, and chino. Since it's a deep honey baby, I've been one woman. I am anything be I can't say, oh, yeah, now, yeah, 2 years old. One name, many more court said, the Amy Abema, Eti, I've been bonny woman to papa. No, mum, I've been such a home with teaching a deco. If he's a lawyer, the way papa panka somebody I would get to about Sanka or Fura Charanka when I say, Atata goes to who I want Fancho. Ain't you fitting a day corner? Your wife in a sour basis and was I've been bonny, ewo Timodo. Not of my men, when one echo at here for a friend for Rebecca. Oh, mamma, I can't say a cow and say bread, Uber car, not a driver, no, subbing predators or the chief. Or call back like just a car, and I said, no, I'm parking it when you see you. Last minute, no walk or car, no, now I say the egg jamming. It's in near Bema, the can't say, with 3 more than do. And you when you walk or confirm with saying, Google, wa bra, I've been born yesterday. It will to my I would I know to your kuno, and Yajin a Japadi Janet. Because, oh, my man, I didn't got no fear. You are cool with you, for Japadi and Sasha and I say, yeah, no, I don't say the ass way, but I've been born. And so it will to the and na de minim say nya den a onkoda ofie ano ne betimi amuasu nya ansa sebe mpreduasa na wotiri mo odin dodo of mame for man manisi so for brem malady better was ready malady we dey better asi asem no asefim ye papa na ye besere wankasa wotia komiem na ya sere lawyer onimunyamfo senyakopo ya adom fanche na oba on fast in channel. Malady, Papa, when you oh, say one cow would be channel. Malady, would you want down timber 5 minutes per seconds? Or down, I said, Macassi and Fanchania said a channel cry. Name Messer Wow, would tell you must say, a judge, Yakupon, you are at the Masu Pancomona, Yanshe, say Yabema Quina Cabesre, na ye wonhu no ho ne mfonso se lawyer beti dia nanso minya we wudi ni pa we obi asabi mpraduasa we huriye usi nipa ho a uhu no na wonnom no ebi esi abrantie bi obi amane fie amani pa na jane yede ho ekọ enkran abrantie ntim di ababo ntime kuna sie no ebi ne wo betimi aje solid betimi aye soso e de be oto awusu niti ya wo ye ntai owu obi atoka ma bra be fa na wo to ose wo hapa na ka woni ne yesi aka betimi aye da ade wo yi wi no mu ka sa bia wo to wada betia se me stress ye mfa bo ne nche ye nya wo ne ko ne wo fa ho di o me be se won kasa wo trust na wo su e ka kire wo so wo ye ni pabonefo me se wankasa woka you wicked sade obi abre atoka e de esi ho ehuma bro watabri card ya ma wonye ni brefo a enye pesemi nkumunya enya ho ye enye greedy nipa bonisem a ka wonye san kwasasem a wodi ye no ye de ka ma ye adwuma na fa didi na kinye nya ne sa aki se na kebe ye se nya se de wonye yi so obi atoka ma fa ye adwuma na fa ne fa what's my cotton? Masa, me de kenti ma ton. C'est tout quoi. Autant soit ne balance one femme. Ça me dit nous quoi broche connection. What is that? Oh non ne odini kama se me ton. Wo jo unja. Wo ya bushani. Ah, na di pa to ka ne so kronfo. Ka pepesi ni ho. Ade wo yi fat. Di fo ho me so. Why not to ka na ma no? Your bread bia no mo. Ti bra no we. On me ni meduma wo ye, me ni me bi o. Wo ni bia bi o wo. On kire. On kire oba ko kire. On kire. Yo, oba kire. One chile adia wa ye medi hu ya metodi medi hu ya bebre because abrochefo bre ni so muti woman bi ono na fa niam fra abroche Canada adia bre obi won kran ni ba me ni kunu osuwa na wodi niam ne ma no ni para to niam ne wi fam ska mamia o se fama ho e ko wi asere ko de ko do so ko kuno adena nipa mutim o de sa etisese na omunya papaye anaso mumo nipa Fiese no nipa be wiase yam nya papa ye ana yam wonipa
na wa brante kasamre ko ye yo nyame hye de mini pedi for na wadwen boni we bedi wo ye so atokora amono de brew e de brew we nya wo pe eti mame ntwini ni onte ya me dwane no nyabu sade no na me kwa do chana wo betima ko yakopon nya lata ni o omo alata fo no ebinum a omo kunku nipa no mo nya bi ni yakopon wo susu ye no o cap no sa ye ma we kura se ye de che okura se fo skana ntu da wo betimi ada bra solitra ko ade wo ye wo betimi ada sa brante ye wo siso no obi muaw enso sisim empejao na wakasa se mi wiewie no agunu ni mase mi wi akoto ka no ade akwabrochire mo otafrija judge asem we say on ebe ma ye beja papa yo papa yo ye pa me kra nka me boni dua kra nsa na mba be duru ha ade a wa ye na ye nyambrasem enye ensese yesa enipa ba ama ne obi peso ye nipa papa wontimi nye abrochirefo oye obi papa ne ye ne ya so ni no age adura kwhye ho onya na obeku ne nti ade abrante ye no entwaye na hiafo ma no na yesa hiafo ma no he Dr. Kwaku ot ne ba ni sansamfun we hwede abrante ye obetra ha se wa na ni mobomobo me ade ye me ya ne se omo de Kristo akata omo ni mo di bone he ene ane me ya no my lady ade ya na me ya ba ku no se what the Bible no akata nanim na wo ye niema sebi ensem fata ade abrante ye eye ade oye eye ebe de kra no atimi akosa abruchira na opese okono na me mane nyame wonye lefte no watwa chacha ne sa wo ade abrante na ye no nyambrasem na san ye besi fom ne no na abrante wakoda ni bini ho me say ansa no ye besi fom no oh bodyguard we gina po na chi e se me no ade ye me say mo Freddy J Black no me fa no me ya papa fa ne ko ka security for na ofom no papa e wakasa onye ni pabone ni papa lawyer wakasa onye ni pabone ni kra na sebi ene store kra wa dum ni Kumase mountain so ansa no obi ba jewu sebra be yadwuma odi se wo ni pa bi back person sankrata se wo fa bibi a ye beje na wo dan ka mu a wadan ka mu a wo kran se wo be fa me fra kwantu mi ameka dan twaye wo ye ni pabone dan twaye me de me ya nanim na wa no mobomobo me ya pa o so oba ye no ana nanim cry obi a otutu tu bro so agakwebeka so no obeye metro ya obeda TV so one cry de John Cena nkebeka so no obeye Bobby Lashley baba pay minim Pentecost no okọ ne he no no bla o assembly me afrancho ekwa no ho a sofo animu as ye free akra mekọ sofo no se omuntu ni sen ade abrante na ntwaye memetu ozezie no Pentecost ma kofi me nkra brem e wo so bre ho ase ema makio nyame sira wo papa nke kwambia so betini na kwa abrochiri naka said your ofa no no hu se oye good no na estati say no o to ka foforo se che na sa abrochiri kwan na o bie ma no o pre ho akwan unuanom ye sei so onuanom bi ofia na meboa o ma ye sei nyame ye na adwene se nko ma papa ya boa watima behwe unuanom enne hwede waye wa ma nne ye ne atia mini D4 po kwabra yatia sesi nkrofo wo ho adwene so mbabo akwa ya mekwa nyina asisi we ya sem papa ni asiatua my lady asiatua me ni ze afa kwa ye ko pani pa ma wa bebubuo ne mu ada ho bla be fa course krachi betra betrase betra konwanim na ne ye wo so pa betra konwam na afrefo ne kanyansa sem nkire wo ya kola bone munti ena nipa nye papa ejanka de nka wo maame ne papa sama idi wachi wo pabrabo ni ye kakra bi na kwan ya bia ma me maame wu ye na mahu se de ye ka se sama di ni bachi na no kore yes e no kore pa me tuo me maame di bachi me bia me ka pe baby adeda me maame sent de pia me bia me ka ne gina ka anim wotena ho wate adai jadwen pa hello good afternoon oba pa ebre ni tew yenko ma papa no ade a o ye ni de nya because minim papa bi a obi ebi a guest house the man share ne that's how boy ni ko you and you say oh I know why you they said a fine baby the amount that much yes sir that's 0554931920 05489191 hello Only papa bi original yenko ebre ni ko baby de contract papa masomo kuchi and Dr. Mensa the nursing doctor now we are going to say this we jama so for no bonus and then papa ya so
Wa se be nya do he fa confront ma dey be from here and I want pedia bi dey so yi dia prophet dey radio ayo obi bu awu se ma he e won konfo bu ho mo pepa ma mu tie djuma dey bi eti se yam na mo san konfo bi eti se ma kan konfo ne pe na dia hye na we nya nko ku fe ti transport as ade no ai dima do pa no wo nya mfa na police for what akola obi bu anu ai wa panta se gia boss atuo that the fidie no aba betra no akwan no atuma kola bone wo yes aye me lawyer no odo me pass bi ameka bi obeti ba se account form so kire wo wanya de hello me pa cho odin ba bi akasa free mpa cho bi da afternoon mpa cho friend boy no bi ta si tata yenti o boy no ni pa boni ni pa ko pente ma be sign my sign no ya mi le ti ane mpa cho bi ya da se hello Madam, it's Caramon Tramokran, my says no. I can't hear you. Hello. Hello, mommy. Good afternoon. Afternoon, giant you. Pastor, I am because I am going to come. Yent you. Pastor, one bit of when he says, "One fat lawyer now could do and they do not have a channel ama at disposing now because we the same tonight. I'm what on me moto, we or the Marco do so. Yo. And the one bit of media min ko busa na dura okoso dia watiwe ya achi ne ye duro bia no che no hello 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 good afternoon giant you but your phone is for radio giant you hey and then one say me die I start your phone was you akabati akamebu ne misu left and right e dey go say no Gana si na nyamia dum nyamia yi obi ama wo se omo wo na si na Gana aye wo atoro studio no ko se we was to drop was to go se na sune ni ba na wo so ko se ma wo di hello oba pa enti o Pastor ga se fa atin wa dan nyina se enti o ba cho plan wa anye ni ye kura wan tuna so two hello Abraham Simon because that's what you want that yenti o Abraham wa anye ni ye nyina se ye pesa mo ani bi yo de wanya sa kwanya we better no bi atinya bo bi yo obe ho da ye ho kire kire ye hello oba pa enti o hello oba pa enti o Pastor Brian de wanya de kula metu ye kwasina obi pie som no hello ma kasa ye la wanya de kula ye kwasina obi pie som boga ye nya kwaso bia when you be na so mu se ya what me the bonisi ye gine dia anko ye kula hello good afternoon yenti o me pacho abrante no nya botrema no ntini ntire majuma amonye di na mum eye nanfofo ka ho kaka metumi aka no nanfofo ko ebetiri abaso bi oni ni ko school we dre ni mo ija no opelin tem ewa brade ina ka una ma ko bani aya no kura bi wo ha mo me nka nkire nipa ti unua ba ma na ukunka ene wode ama obi so anya djuma na wakoton adi a ka be ka se nanfosem ti enya botrema no Ghana Jamaica na too much ade aba mu aye yanka ne fom so kire no wajojo na nim oto obetimi akunipa agine japade we na de owu oba no ti na danfo tu ni fuso wonkum nipa wokoku na eno ye hello good afternoon afternoon mi Ryan Tio we ba cho na tese madam me police ni anso ade a obi di me no yo me to senka mu ya ebe ma no obeka te me seka na yera bi tinne otimi jimi 50 million so di ko to yi ena mo do me tema ye wo me ni pen be sa fo no wi a no mo san aka so mo de wa ko so
And so we want to manage what they say. We need to mean you do to know. Now, you are doing your Mr. Spring to me, or cut on the car. And I'm in China and so the way for me to me. There's a young limit of you and I are both in a man saying. Things is uncle for me. Only the whole time, only your father. And until they look at really for we are. That's CP. Nipa ya de na nya wa fra twinanim e winya votrema na ye se na mfofo ti na mfofo ka so nkum nipa wo be kwa koku no wo ku aka wo gabe ode hello ababo so be bodua hello afternoon da mpa to ma ne so kakra ne ntie o me penso que eu ia agora punye so se ma ni okata ti onya be ti ti asa ban ti le ni na ni dis na bu ni pies won wala ban ti le bi so bi ti no oni mu obi ni mu da wo ti atoka ma fire juma why you say to account so did you pay fani ko ba bia waji ni sika oni mu ba bia se we bra ne crowd chewa wo pa wi ase da na ha na be bo u favor obani asiso ya da se nyamishra opi sa na yes sister ba ko Canada obi ayi sa car white express me enu madam for me classmate o kwagema me osema fa cars ni 2 years that's sad ni kwadu emu sem afa o nya wabusuani o me boa wo wa fa car no adai hello one hello patron na ucha to din baby akasefu me paso kahini yaji good afternoon oh money e na fa wo ye hello me don fu me kasa wada ma me paso abranche wa nyadi wa fun ani ti wadi abeda mo mi sama da madawro ai na no hello good afternoon madam afternoon patron na chat to kasane nko patron Rashid Smyane patron abranche ndia wa nyadi then the papa yintia ma ye hu ni papa really am fan na kwaso next time obi obe na dream serve ya no be tell tiatia ya menka ma wanchi su bi nso emponchi nyina asa obi ni wabusuani no wabusua panyina wu wabusia panyina wu kwati ase watoka ni bia ma wodi abedan me peko pache wa ma be se me kan fom so kire wo wanya de wo kono hwo abrabo yi na boafo se di wo be hia bibiem no ebe che mi modua wo be hia boafo bi se biem ebe che agiro ko e crusade na bompa e kire Nyankopon na de wa ye no de nyame na de be che wo na ye nyina ye ni lawyer be kasa nye nkwan ye de be fa so e de asi